Mangkana guru langker, rembian magela aliman ban guru langker, jangan bengal ke guru langker, ke guru alif, ke guru fatihana, mun tak beliau-beliau sampean tak kira kenal ke Allah. Bener? Sehingga magela montuk ada emam bian la alim, Fathul Wahab hafal. Fathul Mu'in apa boleh pun Mu'in. Wahab hafal. Ya anatul talibin hafal. Guru ngaji kudu ning tahu ngaji baca Quran. Saya ngajak ngalbangan. Mun ada beliau biar tak kira tahu ke huruf Arab. Saya ngajak lep tasalib. Sampai dela nyari barokah dela pak depak manda eman guru ngaji ni tina. Lopot jak ala pun. Ya tina jak nying ranying tak kau tepak kebaan. Kajak nyari iki ae. Nyari dulu depak manda eman apa aja habis eman. Kembun cek bengal. Dek emak aja lambak bodering minta perang ke kanjeng Nabi periksa ni pun kanjeng Nabi ahayun walidak ring sepoduan mbak jadi ibadah bada Allah tahu santara perang je jadi ya latih ni fafihi ma fajahid Allah lah berjuang ban jadi ya mangkana bo pak guleban sambian gak dintong ngas teteh anak ni kata sepelak sambian mau nandi pesel 500 juta bagi 200 juta negaanan 300 sesabok kebain apa ke muslim embian dak budi tak kira jangan sehat pakun gering apa tak iya mun sepo aku jangan sehat cari jangan lemah embian mun masuk rumah sakit anak ni kata akhirnya nyompang kemian makai nyompang aku nyompang 3 juta barak ada paksa kampung si yumu maki anak embian laki selaki ni kapelak kemian keng sabri na kemian takut gebini na bener bu kok tak tanya ke bahan bahasa sepo mohon kan mantoh iya bu bener bu oke embun ngis tetangis ning sekakan tak ada rok berak embun kadang jadi kaju ke alas ni ke ternyata mibah bada jep selaki pengarah abrin lagi yang takut ke bini na takut ke bini na padahal para Rabu mun selake panika pelak kembon hari beri mulalo kembon senang hari beri kembon sampai embun bunga maka laki nambian kini kebakali beri na kejajaan ban Allah bekali beri na kebungaan ban Allah benak laki nambian ni kebakali paling na sehat salamat nak foto na bekal tetireng mulja mun laki na sehat laki na salamat laki na teki derajat terus ke bini na bunga kembun pas kembun sampai kurang ajar kembun sampai bengal sampai embun ni pesedih Allah tak terima sallallahu tak terima tak kira berjajah sallallahu tak terima paku di pamelas sallallahu tak terima anakku laku bekal tak memulja aki ke abaan siapa si apas abaan ban bini na si apas ku laku tina nah